nakaapit mananja anak ta itimula na anatang lakay. Ewan nga raw. Adaw tinapit na ita. Ta nalawa pa dyan minulaan na itinatang. Wen nga raw, kansan la day ta, nakachamba itinangin na apresyo. Ewan na bakit. Manayunan manayin turnong nan. Gumatang met ko maiti baro akawas kin sapatos na. Iduldulin na mulatan ti kwartana. Ibagbagak may, ngam agurnong kanu ti kayat na, di na kayat ti aggastos. Ayan yan. Sobra met ti kinaimped ti anak ta. Agur-urnong kanaw iti pangasawa na. Awan pa'y nobya na. Kasano ko maamang asawa ngay. Kuna namat nga dayam amo na kadata nobya na. Diyak amo ano agpaypaysaw. Sino nga ta ngay? Nagagat mo ilang nga taakas kang kuha na. Agdinamag dito'y lugar tayaw, ti kinagagat ni Ronnie nga anak ta. Bakay? Iso masapul ang nagagat mo ti maasawa na. Ay, uwan na. Tapdo ag tinulong dangag trabaho. Sapay kumaa, tapiliyon na naimbag ti agbalen nga asawa na. Nawadwad man ang tinaglakwam iti mulam anatang anak kaw. Gubatang kamot iti kagawaam Pasig adaan dagiti kagawaam. Naruno tayo ti tsinelas mau. Jay butas mau, nagdaan una yan. Kanay, abot-abot amin ang abadom. Baybayan nyo dagita nanang. Tani, your ornong ti pangasawak. Kanuad dan ton asawak. Ay, pag negosyo minto ti ornong kaw. Awan pa'y manubiam. Di wala mo ananang. Maklaat kay tao. No adda isang put ko abalasang dito'y balay. Nanang! Tatang! Iso ni Adela. Nobyak. Hello, Nana. Tata. Naimbag nga oras yun. Ay, kasta magbalasang kaw. Pasensya kan dito'y balay. May tabasit laang. Ay, nabayag ka din nga agayan ayat kayaw. Una nanang. Makalawasan. Anya? Makalawas laang. Nabayagan ti kastakan karunay. Nabiit pa'y day ta makalawas. Sa nabali nanang. Tasigod anasingpot ni Adela. Managbabain pa'y. Nauma babae. Kat, anya nga iti plano yaw. Kay kasar ko na tinubiyak nanang. Di ka nagaway Adela. Agnaid kan dito'y balay may. Sa nabali tayo kasar kan iti mabiit. Kababain samot kadananang kantatang muroni. Awan tirumbang apagbainam kadakwada. Tatanggap da kang agbalin na manugang. Sapay kumaatakas tang agpayso. Kun sapay kumata di ikan tupulos agbaliw kanyak. Santo apulaos, Adela? Nga uraan niya apay timaduktalam to nga ugalik. Wen, promise ko kang kadayta. Ngamen, ay ayatan ka unay-unay. Ay, makadlawak at talagan bakit. Apay ngay asika akanayon ti agin inaw iti panganan tayaw. Shh! Ay, tangiwat mo lakay. Ang mga numangag na ka ni Adela. Ay, sana mabalinti kastaw. Manipod nagnaeday ta nga Adela dito'y balay. Diyak pa'y pulos nakita naginaw. Wano nagpunas la kumaitilamisaan. Ultimo agwalis di na maramay. Ay, kabaybay amlata Ang mga numabain nga agunay-gunay dito'y balay. Oh, sadot ki day di agbalin ang manugang ta. Nukasanaw ti kinagagat dyan at ta. Isun sama ti kinasadot agbalin nga asawa na. Mabain la siguro. Agulimakan, tamagan numangag na ka ni Adela. Mabainan. Nay, Runay. Apay ngay asikataglablaba iti kawas tinubyan. Unta ta. Ta, mabain ni Adela nga aglaba. Saan ka no komportabling agtrabaho dito'y balay? Iti ko namkiday talaga asadot ginubyam. Ay, sinaan mo da jay. Ta, saan na may bagay keng ka? Nagagat ka. Iso aday padam ang nagagat ti asawaam. Saan aday nakasadsadot? Ni Adela ti ay ayatek tatang. Iso ti kalaysak. Awan mo't madingar aramidin ni Adela. Ang mo apay asaan akayat ni tatang agbalin ang manugang, nanang.
Ay, pasensya kan iti daytoy nga ibaga kanakaw. Nga maawatak ni tatang mo. No apayakas jay ti ibagbaga na. Sayang nga men ti kinagagat mo. No sadot ma ti matumpungam nga asawaan. Nagsadot man nga mintinubyam anak ko. Ultimo agin now di na maaramid. Uno agwalis la kumamay. Kan imbes asikatiilabaan na. Tasi kama nga ron trabaho. Saan may tailabaan pa lang no sumangpet ka nga agapoy dya gardin mo? Managbabain nga ron ni Adila. Wan, managbabain no managbabain. Ngampod no asa daot. Dayjay la atitidog ako ko natiin into na rin na. Agsusukat ti cutics na. Sadot no sadot. Ngam gumagat to ano ang asawa kami. Una nang. Nga ta? Wan. Isurok to tapno gumagayt. Basta ay ayatok niya dila. Ikasar ko niti mabait. Ay, awanan. Nalpasan ti kasar bakit. Ay, nakamanugang tan iti sadot. Mala, bye-bye amon. Naku namat ti anak ta nga isuro na nga agtrabaho ti asawa na tapno gumagayt. Ahap! Awan lamukon. Ay, idandanagak dyan nakta. Nagagat ni Ronay. Adapay urnong na. Ay naamangan numapanla iti awan kaes-eskan na ti kwarta dyan nakta. Saan mat siguro, lakay? Ay, bakit? Mangantan. Darasan. Nay, nagsapa pa lang. Alas 5 lang iti malam. Ay, mangantakit din ta nakaluto akon. Mabisin akon. Mayat ka no nasapat ti pangrabay. Malaw may kaan. Tanay nakagawa akon. Daytoy pa. Ibusam dayta. Ibusam amin ngayon na po kun sida. Di tagi bat-bati iti o basay. Anya, apay ngay. Anya ngay ti kanandagi dya agasawa. Pak, makamumo di manugang tangagluto iti kananda. Nagswerte ta mailutlutuan akanayon dya sadot amanugang mau. Ultimo aglutaw, di na maramay. Ay, naku na ni Runay, ama nagbabain dya asawa na. Mabain nga gunay-gunay dito'y balay. Bain-bain nga. Awang ka babain na. Tadi na mo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Pambar na ladayay. Tapno di daawagan iti sadaut. Adila, bakit? Agring ka. Agring ka, Adila. Anda ka matgayam, Ronnie. Naiturog ko magayam. Malaman. Sumip nga tayo. Di ka pa'y nakalutaw. Apay, saan na nagluto ni Nanang? Awan na lutaw. Yung kaglutong bakit, tani? Mabisinak. Sika na tagluto, tani kaririing ko. Madinagig makadagos iti danom. Anya? Ay, ala, agmurmuray ka nga ro din. Agluto ak itiin na pa'y. Tas sikat agluto iti masida no madamdama. Ay, sikan alakay. Nasakit nga minti bagbagik. Masadsaduta ka bumangon. Ala, agid-idda ka pa'y lang nga ro da. Siya kunti makaamong agluto. Nay, apay nga sikat agluluto Ronay. Ay, ringam di asawam. Tayo so ti paglutuan. Madingarot ti bagbagi na tatang. Ay, pambar na laday ta. Unay matikastan. Nabambanog ka naggapoy di talaw. Sikapay ti aglutaw. Da kayo mangkin di tatang. Apay, di kayo naglutaw. Ha? Da kayo ti da dito'y balay ngam di kayo nagluto. Ay, nalpas kam anang-anain. Talaga ngayon gagarak ti nagluto iti baset. Tapno agluto ko mati asawam. Ngam di mo ilatag trabaho. Anya klase ti asawa ti kasta. Gustong tatang. No diyo kayat ni Adela manugang. Saan laeng? Pumanaw kami laengan dito'y balay. Tapno di da kang pakibibyangan. Nagkasar kam nga rudain. Diyo pa'y lang maawat ang manugang? Ay, saan nakasta ti kayat ko asawan. Bagbagam kami di asawam. Awan na, no pampanuynuyam. Kaasi kalaang. Basta pumanaw kami. Sumapul kami. Iti sa bali apag naudan may. Ay, nadlaw ko ni di pa'y laang Ronnie.
Adidak kayat nga agbalin a manugang da. Iso nasayaat mo ta na panunot mo ti papanaw ta dito'y balayo. Wen, sumapul tan iti pagnaadan ta, Adela. Agabang tan no iso. Pagabangan ta kumangay. Awan sa magpapaabang iti balay dito'y lugaryo. Agawid talangan ay di balay. Okay lang ata ka ni Nanang Mau. Kaya nakidi pa'y atap na dakadwada iji balay. Adan sa mo nagiti kakabsat mo iji balayaw. Imbag manugot da, mainayon ta nga agnaud ijay. Ay na, ayos lang kadakwada. Awan problema. Kaya't dakit di pa'y siyak ti makaam mo kadakwada. Kay, kasanaw dagiti mulam anatag no panawa mon anak kaw. Umayak mat iti inal daw. Tadda motor ka Nanang. May sa oras mo ila biyahe, manipod dito'y aging gaiji lugar da Adela. Ala makaammo kayo nga road. Sapay la mga road ta saan nga agsaksakit tinakam yu kada kamay. Saan na kayo apapapanawan anak kaw? Pasensya kan, lumaka sa unitatang yu iti saan anasaya at nukwa. Maasyan ngamin ka. Mababanok ka Gusto nga. day tan Nanang. Di yun ulitin abalik sinday ta. Madi nga mintirik na. Tanakadkadlaw adiyo kayat ni Adela para kanya. Iso pumanaw kami langin. Ay na, welcome ka dito'y balay. May barok. Ay, pasensya kan Ta medyo adu kami dito'y balay. Sakit ditagkid daw iti pasensya Nanang. Ta mainayon kami makipagnaad kada kayaw. Ay na, may mayat ti ado nga gakabalay ta naragragsak, barok. Ay wain, magkwa ka na yun ka no at sumamba ka iti mulam anateng. Agpaiso, aya. Ha? Saan unay Nanang? Pahambay ka pa ilaan. Damag ko nga ron nga ado ka no ti urnong yaw. Nagagat ka kano nga minkag. Ay, pampanunutan mi nga rod ka ni Adela. No, anya ti business, arugyan may. Tapno ada ko mapakakumikuman ni Adela. Ay na, awan latam mo kon ronay. Adasad sa rod dyan ako. Iso asigurado, mabaybayan na ti business yon no anyaman day ta. Kano nagrawat iti turog dyan ako. Apay di mo nadlaw day ta. Nadlaw ko mga rod Nanang. Ngem ayos la kanyak. May mayatan ti kasta. Sa nakas iti dadumang asawa dita. Kanayon da rumor iti balay da. Tapno mapanda makimarmarites. Wan matkit di Ang amam. Napigsa taglako-lako iti merienda ditoy. Taado ti babalay. Kanigid ti kalsada to'y balay may. Mabalin taglako iti merienda dita sa hangot ti balay. No kaya mo siya kung taglakaw. Ikan iti pagpuunak. Tasyak ti makaamaw. Paadwag ti kwartam. Kat adakan ka anya ti desisyon mo. Basta siyak. Diyak lamasangot ang lako-lako. No kasta, ninanang nga rodin ti paglakon ta. Ison ti pang tedak iti pagpuunan. Makaamo ka aron Sikat ag desisyon iti dayta. Manong Ronnie, pautangan na mampay. Awan paggatang ko iti gatas ti anak ko. Ay, manuti utangam ipagdora. Uray 2,000 laeng. Bayadak to no makasapol iti trabaho ti asawa. Di mo lang aminan makastrag iti trabaho na. Sige. Mabit lang ipag. Ikanak ko may ti igatang ko iti lamisaan kan tugaw runay. Kasapulan nga mindagitan o aglako ak iti merienda. Kan gumatang ako may ti tangke kan burner a paglutuan. Ha? Ay, manupay nga iti kasapulan yun, Nanang. Oray Gismil siguro mabalinan. Ha? Ay, ala nga ron. Ikang kay tayo ton madamdama. Ay napasensyakan Sana balay. Tano agboom ti business tayo. Ag triple ti kwarta pagpuunam. Napigsa ti kasta business dito tado ti tao. Kun dalan dito'y sango ti balay may.
Talong aldawon adi nagawawid ni nanang Napanan na ngay bakit? Diyak mo Kas di na day no da kwartana. Marmara po kaw dito'y balay. Ha? Inikam sa mga miniti kwartanan. Uy, ngantay pagpuunan na dayjay. Ken di mawat iti paggatang iti lamisaan, ken paglutuan, kas kada tugtugaw. Ay, sumot lang ang pukaw man ni nanang Tainik kamot gayang iti kwarta na manong Ronnie. Ha? No kasta, saan lata nagbalbaliw ni nanang, Dura? Ay na, pulos ngawan nagbaliwan na. Basta da kwarta na, mapanagsugal adagos. Sapay kanayon ang maabak. Di mo mo't imbagbaga kas tagahan ti aramid ni nanang, Adela. Tiyam mo ka nagbaliwan. Ngamsaan mo gayam. Ay, aywan. Nayunak man ta inutang ko kan kamayaw. Tani, awan man gatas dagiti babasit nga anak kon. Pasensya kan Ibagaman mga minidya asawam tagtrabaho. Ibagbagak mo. Ada ka no urayan na nga awag. Barang maawatan. Ala, Ronnie. Ay, pasensya ka na dagiti kakabsat ko. Si kaamin ang ti pagdawatan da. Okay lang, Adela. Awan problema. Ay na, pasensya kan Barok. Napukaw ko ti kwarta nga inted mo pagpunak kumay ti business. Nakapukawan na ngay nanang. Ay, diya ka mo man. Ngamdakkel ti atap ko naragrag ko iti tricycle. Kat pinidol damutan. Anya? Sana balay. Sukatakto no makabrod ni Dora nga anak ko. No kasta, agabrod ni ipagdura? Wan, Ronay. Ijay Japan ti papanan na. Alan manang. Tulungan nak ngagpakaasi kanila kay mo. Tapara matlaang kada tayo amin dahito apa nagabrod ko. Wanmat ngamin, Adela. Tulungam ni Dora makautang iti asawam. Tapno maka-flight mo ten. Tano addan to ni Jabrod. Day tanto umam ngagdawat iti kwarta. Kaano ngay abayadam, Dora? Katinto nagsweldo ako ni Jabrod Da kayon to ti kaunaan ang makaigam iti sweldo. Alang aruda. Kasaritak di asawak. Maudin day dya kwarta, Adela. Nuited kaw, awanin urnong ta. Nasurok 100K amin day jay. Saan na bale, tasukatan nanto. Pasensya kan lakay Dakkel ngamin ti kasapulan na nga agabrod. Masyanak ngamin kadagiti ka pamilya. Langar da. Ay-ayatin ka. Isa, no anya tibilin mo. Matungpal, bakit? Nanang! Ayan yaw! Nanang! Nay, apa yan? Anyat sang-sangita masimang badura. Ada ni nanang iti kusina. Ay na, bayaw. Ay na. Awanan. Napukaw na kaslasok tay kwarta nga impabulod mo kanya. Apa nga ipag? Peke, recruiter dyan ang recruit kanya. Anya? Rone, pangaasim di mo pwersa na singiran da Dora. Tadi namot inggagara ti amin. Kan amumot nga awan makukwartada. Iso di mo kumapwersa na singiran, Ay, agsublitan iji balay, Adela. Maibos ti kwartata ditoy. Naibos pa ikit din Ni, nasakit sama tinakam mo at tumulong. Ibagamlaang Saan? Ang masayangan naklang amin iti urnong ko. Nabayag nga urnong ko dayjay. Nagpukaw lang kaslawan anyaman na. Agawit ta pa ilay di balay. Ay man, Jack. Jack kaya tagna di balay yo. Jack kaya takabalay dagiti man nakibiyang adatakkel mo. Nang runa di amam. Manula abulan aditay nagkikita. Tadi ka matan dumagdagas dito'y balay. Ngam, nagdakkel matan tinagbaliwan ti bagim anak kaw. Nay, apay, anyat nagbaliwan ti bagik nana? Imres ka anak kaw. Ay, day ka unay agtip-tipid iti makan. Gumatang kamot ay iti naimas asidaam. Adama kwarta mapaggatang mau.
Ay, kasano adi kumutaw kung maparparigat iti trabaho. No aga po iti talon, ang biyahe pala iti may sa oras aging ga iti balayda. Sa inton sumangpait, iso pala siguro ti agluto iti kanenda. Jay asawam nga di nakatulungan. Uno jay katugangam. Kan dagiti kakabsat ni bakit mau. Ado kayo umat nga kakabalay jay. Di na matulunganan. Tulungan tak nanang. Ay, agipatakder kay ngaminan iti balayaw dito'y lugar tayaw. Ada maurnog mau. Nay. Kanyat sangitam ngay anak kaw. Awan urnong ko nanang. Naikisapa na. Ha? Napanan nga iti urnong yaw. Awan nga ro din tatang. Basta naikisapay. Pautangan dak pa'y mangkiditi pagbalay may. Adan sa kwartayaw. Kaya't kung ti pumanaw iji lugar dadila. Ipanaw ko ti asawa ki jay. Hulda pergayam ti pamilya ti asawak. Inaladami na kwartak. Winaldas na ti kwartak. Anya! Ay, day tangaming kay, tadi mo pinilpili ti inasawam. Sadut lang arudan. Rupat kwarta pa'y gayam ti pamilya na. Un nga ro tatang. Ang mawanan ti maaramidak. Tayong kasar ko ni Adila. Iso di daw konsiderain. Ano sakat ti sadut nga asawa. Tay ayatak mangarod na nang tatang. Hey man, lolo ko! Lastog, kuna na nga ikasarnak sa bali matiin kasarna. Anya man tisang sangita maud si kamalaw. Dayjay nga Sir Biliano kuna na nga syakti ikasarna nga man matgayam sa bali matiin altar na. Nabiit kayo pa'y lang amin anagam-am mo ngam nagtalek ka adagos ken kuana. Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga ron nga ikasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami iji bagyo ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta idot ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta. Namin adoon alinuko da ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw. Tunggal adagarem ken ka, aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak a binastid mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agarem ken ka, nga uray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no isunti mang seryoso kanyak, nga awan latagayam. Nagsakit dito nga mang mangyayari kanyak. Ala, adan tulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasunos ang mga klon kadagiti agarem ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna, no talaga napudnudakin ka, anak ko. Ay, kayat ko tagbartak nanang. Kayat ko ti makalipat. Malaw, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Ay, wan nga ron. Ngamawan bibiyang mo ijay, tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, iso nga sardangan na ko niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agarim king ka. No kasta apanawan nakatinubiyaw. Kaya't kang andingayan malo. Kayak nga andingayan tibagik, tata. Hang ko nga kasapulan ti andingay mo. Kaya't mau, taintagbuya iti sine. Ay, manjak! Ninanang ko at awisamhan nga siya. Sikat kayat ko akadwa malo. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, adya pa'y papanak. Kunak man daw binastid mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay, anak ko. Ay, wan nga ron makapasuron. Basta ag-break kami iti maboyfriend ko, paspasan na matante umay ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawanan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi dyan nga lakay. Ay, kasaritam iti nasaya at anak ko. Di mo pampabainan tamaditi kasta. Respetuam lata talakayan.
Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, no tataban turti pa kay boyfriend hanak nga alilawan dayjay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wen nga rod. Ngam, awan mat nga minarik na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko, uray maysa. Wen na? Nariga mo no pilitem ti bagim ang mga klon iti di mo mat ay ayatan anak kaw. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat taday ta. Basta ikararag mo. Kandi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalin ti makyama mo? Ni, itadtala nga makita ka ito'y lugar mi Tagano ka? Nagbakasyonak, di tabalay daninong ko adaryo. Ay, kastaya. Wait, nagwapo mat dato yung nga tomboyan? Tomboy laki ti datoy. Kas lalaki mat nga agpay-pay Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat na malo. Nice meeting you, Malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya ti kayat mo merienda. Ay bagam lang, tag merienda taman dito yung store. Kakaiso na nagam amuta. Katuan Uray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis tampay laang, nana. Tanabatik tiwalit ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Nay, unay daytan apabang lumalaw. Ay naumaya mo umanan. Nabayagadi ka nagbangbanglo Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta nga ka no ada nobyam. Umaya mo tibanglaw. Han ko pa nga nobyo, nanang. Ag-ar-arampay lang. Sino man ang daytangay? Diyan ngay anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdardarasunos malaw. Kita tamang damang asawa na. Ay naawan nanang. 101% nga single dayjay. Ay basta, di ka nagdardarasunos. Bayam nga agaram iti mabayag. Tapaliiwam imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kong kadayta No kaya mo man ti agsangit. Alay, aklo na madagaws. Sika mo ti agsangit. Saan mo ta siya? Ay na, awan to ti sangitak ta sinsir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak kaw. Paliiwam imbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawaan. Nakitam di agar-aram kinimalo nga anak mo, Lulek. Ay, sampay tadi maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangar-arman na iti anak kaw. Iti cellphone siguro Kano ija istro ti pagkikitaan da? Kasta aya. Ay una yan dyan anak kaw. Imbag barupay dyan lalakay. No ngay adaman ka inagaw dyan anak kaw. Ha? No kasta? Di mo amo atumboy agar-aram iti anak mo? Nay. Day na ba imbaga day ta? Jak amaw bantaur. Ay sos, bagbagaam dyan anak mo. Ungtam no kasapulan. Apay, di mo kayat ti maadan iti apo ko. Kayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw no dayjay ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasal. Bagbagaam di anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siyak, uray lakaya kaon, makaputo takpay. Di uray 5 tagbalintong apo kaon no siyak ti pakiasawaan ti anak mo, Lulek. Nanang, inaklon kon ani Rio. Anya, apay nga
Nagdamag ka kumapay mga mo na kanyak asa ka nagdesisyon anak ko. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak nanang. Di mo amaw ter aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan ka tatay padam a babae? Niriyo nga rod tilab ko. Pagan, anom ti lalaki ngay nuluklukon na kamat. Kitaan nyo ka di, manon nga lalaki tinang luko kanyak. Nag-ado nga yung karkarida, ngamawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy pusok. Sinugsugat dala ang. Iso nga man diyakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba ti atiwan na nga lalaki Diyay la ang busis na ti babae. Ngam ti taktak dar nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakab mo kang ka. Makaamo ka nga rod. Wan angamin. No anya ti pagragsa kakat suportaran niyo. Han nga kasta nga kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang. Anya! Ne, si kamot gaya Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, malo. Ha? Ang bye-bye som. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay, kababain samat kaniyam. Di ka kadiyag babain. Taagayan ayat tangarudan. Hala, agrubot ka tayong tag shopping. Ne, nabatik magkayam tayo wallet ko. Anyahamot tan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga day chay. Ay, kat yung kabiit sublian Maladaw nan subliak pay lang. Ay, bumulodak pay lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga yung wallet ko. Iso 10,000 ti buludak kanya. Ay, awan matikasta nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Ay, mabalin siguro day dyan. Ngam panayunam kaninanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaang lumakaawid ta. Dumagastan to balay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga Rod, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magusto ang matlaang, ti ginatang tawalit mo. Wan darling. Oray nalakang ngam nagpentas, kaslag balor iti ribu, ngam handa nga mo, 150 lang gayam ti balor na. Wan nga Rod. Katsi ka ngay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay man. Mabisinak. Ha? Apay, ada kwarta nga pagkaanta. Awan matan na bati iti kwarta. Taing gatang ta iti t-shirt mo tinabate. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Ha? Akat, sige nga Rod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuko ditoy. Utangan tapay lang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Nakasarita bit tigayam kung akin kuko dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo. Urayon nagsubli dito eh. Ay, sige nga Rod, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday dya nga Rio. Diyak mata nasiputan ti tinurong na. Adala ang tanday dya yan ti kahirang amawan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid da dya nga Rio. Rumwarakit din ito'y. Miss, mabitlar. Ha? Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, agawid ako na, sir. Taawan mo tandya kaduak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ha? Ni!
Kunak manon na kisarita kanyam di kadwak, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kano pa itikinan me. Ay, diyak ka mamuti ka doon. Kuna na nga agsublit amapan mangirwari ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tay. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tay. Basta agtugaw ka dita, miss. Ngamnoad da kwartam. Bayada mong tikinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. Lukas ta nga rod. Di ka pumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsublit ti kadwam. Makaturturog akon nga agururay. Itoy. Ayan na ngayon na dyan nga Rio. Ay, Oh. Agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti ka ba? ay, agawid ako man, sir. Tani, sumipngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kadwam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. No, da ko makwarta ko ray bayad akon. Ngamawan mat ngamin. Ay, agawid akpay atay nakpagala iti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amok. Amang ano di ka mat agsublin. Ay, agsubli ak, sir. Promise. No kayat mo, duwata ma pa ninyo balayo. Ha? Ay, mangipas pa subuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantangaro ni dyan balay me. Pangusaramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay akwarta. Ay, basta mangtit kayo iti 2,000. Bayadak tumatlang no adamanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Ag-ururay di pagbayadak ijarwar. Mabiit lang nga rod. Nay, anyat sang-sangit ang malaw. Ikan sama na naturog idirabi ay. Naalingag kong agsangsangit ka idirabi ay. Sa ita, agsangsangit ka pailaang. Manjakon nga talaga, nanang. Manjamon, tay. Tiag ayat, agpapadamot gayaman amin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. Apay aya. Bulbulas tog na dyan nga Rio. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa-Manila, tagtrabaho ni Ije Manila, di na pa imbagbaga kanyak. Anya, ala, sana balik tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Kadno kinwarta anak nga rod. Ingatangak pa iti sa ku 4 mil nga sapatos. Kanjayin tarayan na nga kinan me. Anya, ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanyak. Gampi manaw mat gayaman. Sa lawasaw da dyan nga tao. Ay day tangamin ti madikeng kaka. Tanaglaka ka ngagtaltalag. No adakid dawen daken ka, itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Malo? Ay, ada baraw. Ang asino da ka day? Siyak tagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, nana. Adda ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi. Mala, mabiit lang taya bakti anak ko baraw. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga Rio ti singaram ano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Adda sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? Ato yading. Sorry no, nagkamali akiti kwenta. Isublik to'y sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isublik. Tamas siya nakiti inam. Amok akwarta na't imbayad mo kanyak. Alan, awata mo to'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakit din ading. Di kagbabain. Tamani po dita. Kanayun konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar kwa kanayon keng kaading. Kunana mat, sikat ti damagag.
Okay ka dila ang ka no sumarong karak tumanan? Ala, apay nga sarong karanak. Basta, mamuam to, malo. No kasta, agar-aram dayjay asesar ken ka, malaw. Wan nga rod na nang hankon nga aklonan. Sigurado matla nga lokon naktumanan nang runak at guwapo. Kasla na singpa matilanga na. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtignay ken panagsa sa unaan na singpat. Baka nga'y agin si singpat manan. Iso nga haanan. Adakeng ka day ta, anak ko. Kasla na singpa matilanga na. Ay, uray man pa'y singpat na amin nga singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wen nanang, nadidigra akon. Iso nga bastad akon nga dagdagus. Ala, auntie. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan malo. Asinaw. Jay agnagan iti Cesar. Wen, auntie. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga minimalo. Wen ka no nga ron, auntie. Kani, insublat nakmatan nga inaram. Kasla na singpot mo dayjay alalaki anya. Wen, auntie. Iso nga aklonak dayjay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang? Di ngay Leslie. Ang kasaran iti mabiait. Kaamaw no asino ti mangi kasarkan ko na. Ha? Asino nga'y nanang? Ni Cesar. Di binastad mo ang nag-aaramkan ka. Anya? Uy, no kasta? Han nga mang luklok ko na diya nga lalaki? Ay, saan siguro Ta ikasar naman tandya kasinsin mo. Kat, kumusta nga iti ada asawa na insan? Kastoy, naragsak insan. Nakasingsingpot ngamin ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na si ka. Di na kaya't napagtrabahuan si ka. Kanaggagat at talaga. Wey, mayat nga rod ano kasta? Sige insan, tagawid akon. At dapi ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang lukluk lang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan. Unay matan ti kastoy amasangputan dito'y balay. Nakarugrugate, nakawarwara, kaslawan mo't agigyan dito'y. Pasensya kayo, nanang. Nanay, busy tayo anak kayo. Jack, masangot agdalos. Busy kang agbartag. Ay na, awampay serbim agnana dito'y balay, RJ. Di mo mo't dalusan. Unay ka ni nanang na ya. Di kay kari akong kwarta yung mga kayo din, nanang. Awang kwarta. Hindi pa yung amin nagsweldo. Magraraman ka mga agsweldo. Kadi ka magtrabaho. Uwang nga man niya. Nalipat ang istamba gayang. Kunak mga opisina ak nana. Basta agawid ak. Masangputan ka na barta. Psst. Di kaya agungungin. Tama dahil pintas yun na. Alan kwarta yung mga di. Ay na, awang kwartak. Ada, yun wag pimpinsun kayo. Sana pang arak ti pensyon ko. Agtrabaho ka, no kaya't mo ti madan iti kwarta. Ay na, kasta kanayon ti aramid ti kabsat ko nanang. Kanayon ngagbartek. Kaslawan nagnanaw DJ balay ta nakarugrugi mo. Kaslawan tao ngagigyan. Kasano, kajay la agbarbar ti araramidan ni RJ. Umayak ko maagdalos ngam busy akmat. Babasit pa'y ngamin dagiti anak ko. Gan pasaray agisursurak iti natang alakok no kwa. Ay, day tangamin ka, ta nagtatangkan ti ulo yu ide.
Kunak nga agadal kayo ngam sadot kayo mga giskwila. Adda kumamot trabaho yu itan akas kadagiti daduma kakasinsin yaw. Awan nga rod nanang. Ngamanyangay. Adda ditan. Awateklatan at igasat ko. Uray kumanubak nang tinakyasawaam ngam saan mo. Napupobre pa'y ngam datao. Kasanungay alumong aw kayo no kasta. Nanang. Husto nga may nantiwalong anak yaw. Na kayo maalang ti marigatan. Narigat ti panagbiag itan, lerma. Nay, nagadumo dagita lablaba amon, rimeng. Nay, si ka magaya man ang anseng. Nakabakasyon ka manggaya man. Wen ang una yan, nagadumo talablaba amon. Ay, wan nga raw da. Agam anusak Takababain mo no jak agunay dito'y balay ti kaanakan tayo. Makikabalayak laeng dito'y. Wen angam grabe mo't dayta. Nagadu talalabaam. Dua abantay mutan. Pati ngamin up ken ulas kas kada kortina dita manang. Inakas da mo amay. Iso akabilitan alabaak Ken sa nabalay tada mo washing machine. Ay na, narigat latat aggaw-gaw. Tanadagsan dagita. Apay, manot isuswildo dakan kaaya ka ba, guys? Ay, awan manang. Talibre ka nga ron ti panagnaed ko kadakwada. Ken libre ti kanag. Muray man libre amin. Rumbang kumamot aswilduan da ka Unay ka dagita tattaon. Gaputa kasta kalakit kita andan. Gaputa nagbaak ka na balasang. Alilaan da ka malaw na yan. Ay, ayos laeng manang. Napigsaak pa'y mga agtrabaho. Ay pumanaw ka dito yan. Tao may ka nagnaad ije balay. Apay, di kan agsubli ije syudad manang. Saanan? Ipaabang kun ije balay may ije syudad. Dito yan probinsya ti pagnaadak. Ta fresh ti angin ditoy. Ay, nasayat nga rod manang. Umay kagna di ije balayan Pumanaw ka dito yan, remeng. Berteng! Apay! Akin irek di tabumpunagam. Ay, nagawit ka mo't gaya manang. Irek da insan sibiyaw. Ibilag ko kanaw. Kaanaw asimang put ka. Idi na minsan nakalman. Manungay mo titangdan mong agbumbunag iti irek. Awan manang ta libre mo ti panagnaed ko iji balay da. Na? Apay! Tay kalkala pa umungamin ngay. Ay nawas out iti nagbagyaw manang. Kunak atarimaanag inyo firmat ni insan sibyo ti balay na. Isa nakipagnaeda kun akadakwada. Kahit di da kasuswilduan. Saan na masapol manang ta libre mo ti kanak iti balay da. Nalabas mo dagita tattao. Ikanda ka kumalattamot iti kwartam Ikandak mo't ti pagmeriendak no na duma. Paghalo-halo kas jay. Ay pumanaw ka ni Jebalay da. Tao may ka nagnaad ije balay. Ha? Alilaan da kayo mo't unay. Nakakaasi kayo mo't akakabsat ko. Itatada kayon diti balay, Berteng, kanremeng. Saan kayon ngagbalin na nakakaasi iti balay dagiti kakabagyan tayaw? Hiwan amanang. Agyamang kami tada ka apakikabalayan may. Ang kakabalay tayon nga kakabsat. Kawan basta no anya ti matrabaho di tao, agtitinulong tayaw. Kano adamakan, saan abanat. Suruan tayaw, taginaw, ta saan tayo mabaknang. Wala manang. Sa anak mo't anarawag. No, ada may sakilo alitson, umdasan kanyak dayta. Ay na, dayta may sakilo alitson, masida tayo dayta iti duwang aldaw. Ay, pasensya kan amanang. Tangay si ka tinakaadal, kan agpinpensyon ka. Anong sanda kami apakanan Awan problema dita. Basta agkikin na awatan tayo akanayon. Ala, dito yan ti pangikan nyo kadagita, babaros. Ipaigid nyo paila dito, Day, manang ansay. Apaya nagpabunag kay ti darat kan simentaw. Wan, taday paramid ko, Berteng.
Katulungan da ka mga ramed. Datayon ti mga ramed tapno menos gastos. Isupay ti panangdan tayaw. Sigud mo ta karpintero ka. Iso datayon ti mga ramed iti daytoy. Agpatulong tayo magkidi iti anak ko Barang agawid ang tanay. Manuman ng aldawan na sana nagawa awid di sursurando ka anakam. Anya ti aramidin tayo ayan, nanang. Agpaarami dakit ti talo a pansyon dito asidag ti balay. Anya, pangusaran nyo iti talopan tiyon. Kapangidulinam to kada kaming agkakabsat Saggagaysa kami iti pansyon. Anya, ay, agkabaw kay samat ti nanang. Di kay pala natay, agpaparamid kayo ni ti kasta. Kahit, anyat kayat mau. Urayam amatay kamay sa kagpaaramid. Adang arod kwarta mapagpaaramid mo iti pangidulinam to kada kamay. Ay ibat tiyandak iti kwarta Ay saanan? Patpatsam to kak. Sigurado mo't lapag bartak mo ti maitid kan ka kwarta. Apay atalungay? Katalo kami mga kakabsat. Babakit kan lalakay kami. Kasi mo dagiti baak akakabsat ko. Awan mang tulong kadakwada no di syaklaeng. Baak dapay mo nga road. No kaya mo mga ramid tayo mo iti parakan ka. Ay, saan? Apay, mataya ko na ya. Kasla maidaras ti papatay no kasta. Da kayo lang Kadakan ka di mo kayat. Di ka kagyaman ta dalibre pa kay dulinam. Siyak ti aggastos. Diyan nga rin kayat. Di da man iramaraman iti dahi tananang. Kan ada pa panak. Di ka rumwar. Tumulong ka no kunak, tumulong ka. Damat sementeryo pa kay dulinan yun numatay kayo, nanang. Ay, jak kayat ijay taadayaw. Kan jak kayat ti adu ti kaabay na. May mayat ditoy, taga-abay kaming agkakabsat. Sa bagay, adumat tanti agpapaaramid iti kasta. Nang runa dito'y lugar tayo. Kawan na, kastanti uso ditoy. Wen, ngam sa dala agaramid iti pansyon no natayon di tao. Ngamda kayo, si bibiyag kayo pa'y laeng. Nagpaaramid kayon? Wana, tamakitak pa ino niya ti itsura ti pansyon ko. Maibagak ti design akayat ko. Basta ti kang ato na, manang. Wan, may mayat no medyo na nga to. Tapno saan da abad-abad-dekan. Kasano nga ti kaadayo na, manang. Ay di mo unay yadayo pag-aabayam. Tapno agahabay tayo to. Siyak dito akin i-guide. Jak kaya ti maiting nga. Takasla jak makaangas no kwa. Awan tumot angas tayo no may karga tayo dita. Ay, ayunan niya. Ang basta. Jak kaya dita nga. Si kantulat ta ditan, talalaki ka, berteng. Awan di adim ija balayaw, lerma. Awam mat nanang. Di pa'y simbang pataya. Sampay nga road. Makalawas na dinagaw-awid. Makapadanag mo da dya tao. No siyak, nairwama ko nanang. Adan to pa'y tay dandan ni makabulan san to agawid. Sursura na amin nga inuman. Unay mo da dya taon. Pagdandanagan na ti kabalay na. Uray kumano'y baganan o sa dino tayan na. Awan mga min cellphone na. Ila ko na mga min ti cellphone na. Wen nga rod Kanayon nga igatangak. Kanayon na mga ilakaw. Iso ajak ingat gatangan nun Ay, di pa'y lang amin mga sawa. Bareng ang talnan. Asino mati mangayat kan kwa na ngay nukas jay mati aramid na. Sa bagay matkit di Ala, sumangpet tulat tananang. Di kay unay ang pampanuno tapno di kay ma-stress. Adala siguro day jay ti balay ti barkada na. Nakasaganan ti pa kay dulinan tayo nga agkakabsat inton matay tayaw kabagis berteng. Wala ka bagais. Medyo dakkel mo tinagastos di kabsat ta para ti dayjay. Nagdadakkel mo ngamin nagidya pa kay dulinan tayon tao. Kastama ngamin ti kaya ni Manang Anseng. Tapno saan da ka no amabaddakan. Wala. Iso mo tinagastos di iso ti masuraw. Naimbaglaangan ta saan nagbaliw ti kinaman nagtulong ti kabsat ta. Pampanunutan na maalat tapi man ti agbalin masakbayan ta.
Masyang ka na ta, tagpadatamot ngamin nga awan asawa na. Wen nga ron Di na ngamin sinublian dyan nobyo ka nag-abroad. Iday, inururay ko pa'y mga ron iti manuatawan. Nadamag kulatan anang asawa gaya man iti sabalay. Malipod mo't linukurak ti kakaiso na anubyak. Diya akong nagaram iti sabalay. Ta mabuting ako na malukaw. Nalakay at mapasakitan. Nagrigat. Ay, nga ron kabagis. Agpadata nga imbate ay dagiti kaayan-ayat na. Ay, nagadaw akarkarina. Ngam awa maoray maisa at tinungpal na. Ay na, malagip ko man ang tinapalabas. Makalwaak manan. Lipatan mo tinapalabas. Nabayagan dayday. Bakit kang lakaytan? Isa pasot lang ang tinapalabas na kita. Wun matkit di naipalagip lang amin. Diyak magawid ang ti aglo. Ay na, Jedak ko, Di manang! Apa nga ta? Ay, umay ka. Asit ganta ti kapsat ta. Anyat sansangitam manang. Imawag ni Lerma. Nasarakan da kano ti bangkay ni RJ ije mordong tirang tay ije balasew. Anya! Apay, anyat na pasamak iti kaanakan may manang. Dinangranda ka na. May tabunan ni RJ inton bigat, Berteng, Remeng. Wan nga ron manang. Jak kaya't amaya dayo ti pakaidulinan da anak ko. Isa makipagpakaasi ak kada kayo Itad tayon ti may sa pansyon ken nga RJ. Ay, katuan naman sana problema dahi ta. Anya ti itad ko. Jay kukwam Berteng, wano jay kukwam Remeng. Ay, kumporme ay manang. Uwain, kompormilatan. Tano sino ti umunan to amatay ka na tayaw, kompormin tumag ti pakaidulinan na. Nalanga road. Pasensya kayon jak mga minamnamaan nga umuna ti anak ko amatay. Uwan nga rod biglaan magti ipapatay ti kaanakan may. Nag-order ka tapay ti arak. Ritaw, taray, naibusan tin inuman ta. Taray. Nabartekan pare Berteng. Agawig ka din. Itulog ka ni Jabalayo. Madam na mapa. Agisat takid di may pare. Kaisura nagkita ta. Itala nagkita ta. Kalpasan ta adaw at away. Ita kala kami na nagawid ka. Agisat takid na bayan ni panagil ni istoryara. Ituloy tanto tagin istorya enton saan ka mabarte pare. Ay na, amok ti sasawag. Nore na barte ka ritaw. Alagi rin ang siyata. Nay, nabartag ka maberteng. Apa yan? Anyat nagbartag ka? Pasensya manang. Nagsabat kami kani Rito Abarkada. Nagsat kami basita. Ay, nalahing kag pulusan. Nakangir-ngir-ngir ka. Ingkagugas. Remeng, napanan ni Berteng. Awam manan dito'y balayan. Ay na manang. Manipod simbang pa ni Rito Abarkada na saanin ang matatao dito'y balay di kabsat ta. Nagkuyog naman di nagas ni Rito itay. Anya, papananda ka numanangay. Ay ka mapanmanan sumok mo iti arak Ay na, una yan day dya tao. Kakaisuna nagbalbaliwan. Ngam isublinan sa man ang tisigod nga ramid na. Lakit di Sama lang nagbalbaliw, idi nagpukaw ni Rito dito'y lugar tayaw. Gam itata nagsublen, rugyan naman ang tiagbalin nga Berteng, kastam kadilatan. Inal daw kang agbartag. Kaya't mo na yati matay adagos.
Sana bali manang. Dahil adamot na nakasaka na apakaidulinak. Adamot pancul kaon. Ay na, saan pa asigurado no adako kami jay. Tadudwa lang ang tinabati a panchon. Marik-rik nak manang. Sakto mo na matay. Isa sigurado tayo may sa apakaidulinak. Sarda nga mong tagbartak, Bertay. Laklakayan ka lang arudan, naginom-inom ka pailaan. Apay, pangal-alam iti kwartam paray. Nagadwa ka na yun ti kwartam. Ornong ko, itinapang ko nakitiginan pare. Yung mangibate ang iti pagpaaramid ko, iti pansyon ko. Ha, lukas na tuladam mo't di kapsat ka. Nagpaaramin iti pansyon mi atalaw ng tuduan tayo na batay. Mayat kidi atigas niya pare. At least, saan to ngagproblema ti mapanawam a pamilyam. Wan mat ka diya. Alam, agpautang ka man paray. Ay, sorry pare. Jak agpapautang iti awan collateral na. Uray lugan wano daga no iso. Ha? Awan mandaga kan lugan ka. Alam, ada ilakok kan ka paray. Anya nga dito nga ilako pare. May bagang orasyon na naansing. Natayan niya amang ko arito. Ala, kasta aya. Apay, anyat impatay na. Nataki na na. Ala, ako makipagladingit ak. Nagyaman ak na. At dangamin nasaw ni tatang kada kaming anak na. Nagatang ng kanutay may sa apansyon dito asidag ti palayaw. Nay, awang may laklako kang kuana. Ni Tata Berting kano tinangila ko na. At nakasurata na nagpinirmanda. Anya? Ay, ladingitak barok ng saan ni Berting tinaggastos iti dayjay. Isungawan karbangan na mangilakaw. Tasyak tinaggastos. Isublik lang ang timbayad na mayaw. Ay, pasensyakan barok, Unay kamutan Berting. Anyat na pampanuno mo aya. Takas na teraramidam. Sorry, manang. Laklakayan ka dag pampanunot. Imbis nga daw saram namatay ka. Ingka kay laklakon tapansyumaw. Sorry, manang. Gapoy ti kasta ngay naramid maw. Jak ito dan dyan may sakang ka. Kukwami lang ka ni Remeng. Apay na Dayta ti ganabam. Di ka nga minagpampanunot. Makamu ka maangag parami di ti pa kay dulinam taw. Ay na! Manang anseng! Ni Berting nga kabsat ta! Nakasalungay nga yan! Apay! Isumot la Jack Marieng! Di magaya magang angasan! Tinasayaat! Itaray tayo ospital! Parang may spalpay ti kabsat ta! Natayan ti kabsat ta, manang. Naatake ka no. Kas malakan ni pari rito, ti impatay na. Ay na, Berting aya. Una yan, taimbati na kami mata nakakabsab mo. Sorry no na sermonan kay ti kalabas. Sorry kabsat ko. Kasanungay, manang. Ipausar mo malakan ni tay may sa apansyon. Kunam mga awang kukwa na ijayan. Ay ka, ipausartan atay maysa. Imon unamatan. Tinabati nga'y. Asino nga'y timangusar? Ay ka, no asino ti umuna kadata di iso timangusara din ko. Anya, kaasing arut tay mabati amanang. Awan to ti pakaydulinan na. Saan natamot siguro abay-bayan ni Lermang anak ko. Ganda giti nagduma pa akakaanakan ta. Di damat siguro ipalubo sa santa maiduli na nasaya at kabagis.
Nyamat ti kastuyan. Grabe mat ti kastuyan, mapaspasamak. Asino ti kasasaom, Conrad? Huwag magkadwam dito'y anak ka, tugaw ngam sumanao ka. Nagdakkel nga ro ti problema k nanang. Anyaman ti problema mon aya, Conrad. Ay, di kalding ko Di namat paggatasan, di doang nga anak na. Ay, no kasta, naganakan tay kalding mau. Una nang, naganak ijagsapa. Hanggang di namat paggatasan. Mabisinan na ganyan anak na. Ay, problema mat ti kastoy. Ay, gagangay na siguro, tada mo na ngamin ti aganak di kalding mau. May ruwam tumala siguro. Sapay ko mga rod Matanaganak ka talaga. Ang mga numatay dagi dyan anak na. Sapay nagpipintas ti kulurda. Ay, hanyamat ngamin di inadan. Makapay-stress sa panunutan. Ay, subyak jakal din ko na nang. Jak makaid na. Tanod di na pala kaya tapaggatasan. Inak gumatang ani ti mamadorda. Kahit kumustan di kalding mau. Pinaggatas ba't lang di inada? Saan nga rod? Isa pinagmamadur kon adag iti anak na. Kaya damat. Kaya't damit. Iso na lang tanagastos ti gumatang iti gatas. Sapay awan kwartakon. Pangalak nga tangay iti igatang ko iti gatas da. Sapay narawot da. Problema mo ti kastoy. Ala, mangterdak iti igatang mo iti gatas da. Tapno saan kan nga ag problema anak kaw. Ay, anak nanang. Ang kasanungatan nga, dumakkel dagiti anak na. Pangipasturak to nga takadakwada nga. Awan mo't nalawa dagata yung pangipasturak. Ay na, di mo pala problema anday ta. Di pala agdama ti problema No, kasano ang mapagatas mau dagiti anak ti kalding mau. Baybay ang pala panunutan ti pangipasturam. Takno di ka mariribukan. Pare Conrad, gatang maamin ang nagitay tarakan ko kalding. Nauma ako nagtartarakan. Kan awan pagpastura na. Sayang, mayat ko Ang awan mat kwartak pare Jaime. Adda, agdiskitar ka pare. Sapay pasig ang masikog dagiti kalding ko. 5 ang masikog, kan may sa akalakyan. Gatang mo ni tinala ka pare. Tanong sa bali ti pangilakwak, nangina. Awan mat paggatang ko pare. Utang mo na iso. Ay, diyak kayat ti umutang pare. Tay supaya pampanunutak da ita. Diyak lakit di maiturugan no kwa. Ay ka, ano sa mga road ate agdiskitar pare. Sayang dagijay. Masikog da pa'y amin. Kat naglaka. Ala, sige. Padasag ti agdiskitar pare. Datang, kwartayo man. Ambok nga da kwartayo. Adda tayo naglakwan nyo itinuang nyo. Apay ti kwarta. Pangusaram. Paggatang ko kumay ti kalding. Nayunak tayo kalding ko, tatang. Anya, kunam ngawan pagpastoram. Ita gumata ka ba na ni tinayon nan? Agmula kiti sakatay, tatang. Agmula ka pa yung kaumuna saka gumatang iti taraknam. Pautangan da kuno saan? Ibagayo, no, didak pautangan, tapno makadiskitara kay tinaduma. Pagkatang ko iti materialis, di dulduling ko kwarta, Conrad. Tapasok katak ti bubong ti kusina, adun tagtagtag. Alang ron, saanan? Pare Jaime! Pare! Pare Conrad. Anya nga, agdan na diskitara. Awan pare, nga malay, utanga ko. Sigurado ka? Uwan. Basta di naksingirin na dagos Danag mo na ya pare. Magtulag ta. No di ka makabayad, sublik na kiti kalding ko. Sige pare, makamulitan. Alang araw. Mabalin mo ayawid dagiti kalding ko pare. Akalding mo matan. Ay, problema mo ti kastoy. Pangipasturak nga tanungay ka dagiti nagado akalding kaw, nanang. Ay na, anak ko aya. Apay ngamin anangala ka iti kalding no awam nakasagana pagpasturam. Kunak nga rod nga agmula kay ti sakatay.
Inak pa lang mangalay ti imulak. Nagmula ka kumapay nga imunaa sa ka nangala iti taraknam. Ay. Sapay masikog na gaya kalding. Isa ka tsampay laeng idaa anak ko. Yarami idam iti balay da. Tapno da paglinungan da. Taano sampay ti agsakate. Adumet ti sakate ija bantay. Wanan ananang. Apay kasla glulutoy arimbor di anak tabakal. Kasla nagdakkel marin ti problema naan. Ay na, problema na ti araramidan na abalay dagiti taraken na. Agbirbirok iti yero itay ngam awan mabirukan na. Urayin na matarimaan ti kusina tayo Sano maikat si sigod na mubawng, isunto sa rana. Rasonos to mga desisyon na yung anak mo nga. Saan nga pampanunot no dagdoma? Sa intungkwan, ag probleman. Iraman na pa'y na taon, ag problema no dagdoma. Mala, awawatam ka din dya anak talakay. Amom batakas dya iti ugali na. Pampanuy-nuyam ngamin, iso kastay. Di mo ngamin ung-ung tangkay. Kaasi mga road no maungtan tagpasugnod no kwa. Sapay naglaka ma-stress dya anak ta. Isu nga aw-awatan ta kumalatan lakay. Samot ang nagkitikalding mo paray. Wan pare, nagigidanda anak-anak. Sagdudwa ti anak da. Nika, mayat na paray. Surtime ta sagdudwa ti anak da. Lagi tayo na duma. Sagay sana ta anak da paray. Wan pare, ang problema kamat na pangalaki iti ipakan ko kadakwada. Kamulmulak pa lang kami iti sakate. Ay, problema mo na paray. Kaya kasano, tayo bayad mo ngay paray. Makipagpakaasi ako mga pare. Hulugan ko mati pamayak nagbayad. Ay, mabalin na ta paray. Basta binulan Ewan pare. Okay. O sige nga ron, labasan ka pa itanay. Nakitaan, nung kasano ti pamayak iti balay iti taraken ka. Kurang pa nga mintin kabil ko ayero na. Adaan mo yung agumatang iti kalding nanang. Apay, ila ko maun dagiti taraken mau. Problema nga ron no pangalaki ti pagbayad ko kan ni pare Jaime. Masapol ka no ahulugak iti binulan ti utang ko kenkwana. Ikontakta ang kaan anak damat. Mabalinan aya nga isina dagiti anak da. Ipasurutan dagiti anak da ama ilakaw. Inuta kun nga ilakaw. Taawan matlat pagpasturan. Problema lang. Kakaasi dala nga mabisinan. Apay kay nga ila ko madagos dagiti taraken mo, Conrad. Awan nga rod pagbayad ka. Iso nga ilako kun kan awan pagpasturan. Naibusan tay sakati iji bantay. Awan maipakanan. Urahin pa'y kumado makil lagi tandak na Samo ila ko. Taknoan na ko matubaw. Awan mo't nga rod maipakanan, tatang. Iso nga ilako kit din. Problema lang dahi ta. Tsak kayat ni may stress. Tsak makaturog amang pampanunot no pangalaki ti ipakan ko. Nasakit ti ulok, tatang. Anya, nagal-ala ka pa lang aron iti tarak na nakastama laang. Basta ilako kaun, period. Apay akaslag laladot ka manan, Conrad. Kasla naman problema maun. Nalakom matan dagiti taraken mo apag problemaam. Ada ka di manan parikot mo anak kaw. Ada nga rod kamuro diti agong kunanang. Nagado apagtubuan na. Dito ipay ayan ti agong kumit. Adaan alimawat ti abot ti agong ko. Ta medyo limtag ti nagtubuan ti kamurok. Ay na. Umdas man daytan apagparpare ko tam Conrad. Basit labanag dayta anak ko. Dakkalabanag para kanya tanay. Ada planok nga armen. Ngam kastoy matoy agong kon. Adamot nagdakkala kamuro na. Kat, maan ano aya? Saan ba ta madlaw? Madlaw, nanang. Apay, asino ti armam aya anak kaw? Ni Agustina ko mananang. Aywan, nasingpat day dya abalasang.
Kayat ko aparaken ka, anak ko. Asano nga rod maaram ko nga ikat kastoy matitsurak. Kababain, amang ano katawaan nak. Saan? Negatibon to matadagos ti panunutam. Laki din, arma mount tap no makaasawa kan. Paimbagag pa ito'y kamurok na nang. Inak to arman no in-person da itaw. Ada ako nito ayan tiri daw da Agustina. Ay, kaslag nervyosak man. Apay nga yan kastoy. Oh, problema mat ti kastoy. Nini. Naglamisan kita kulap ko. Nyamat tayo. Ay na! Ha? Ay, Naimbang orasyon, nana. ay na, mangigkigtot ka mat, Conrad. Ape, nakatakder ka dito, ayan tiri daw ngay. Sumrak ka. Kwa. Agtuktok ako maitayan, nana. Apagisumat tarumwar kayaw. Agad sumrak ka, abarok. Anyat gagaram. Ni Agustina ko nana. Ada ka day? Ada dita salas. Ala, umay ka. Sumrak ka. Agyamanak nana. Oh, Conrad, sigamat gayam. Agtugaw ka Oh, pare Conrad. Ha? Ada ka man. Agtugaw ka. Agsasang tayo kada Agustina. Agi-istorya tayo man. Ada ka dito'y pare Jaime? Gagangay ti baro pare. Umay sumarongkar iti balasan. Ha? No kasta, agar-aram ka ni Agustina, pare. Nabayagan na pare. Di na mula kasyal ni Agustina. Jalat na mapukawan, di namnama pare. Siga nga, anya gagarang pare. Kwa? Awan, umaya ko bumulod iti bigao Agustina. Ay, anya abiga o Conrad? Tay dakkel uno tay baset. Tay dakkel no ada. Adamat gayam karibal ko ni Agustina tatang. Problema mat da ito'y. Ay nanak ko, gagangay na tabalasan ka nga rin ni Agustina. Talaga nga adulang talag iti agarim kang kuana. Tamalak sida na pintas. Nagagat pa'y kan nasing pa'y abalasan. No ngay mapastedak, di bambannog laang. Talaga akas tati agarim anak ko. Kas bakan ni nanang mo idia. Adaw dagiti agarim kang kuana. Nagbabak nang dabaya. Kan nagtataal na. Kas makita ba'y barap. Sakti inaya ni nanang mo. Depende iti diskarte na ita. Manjaksan? Na? Amangan no basta din naktumot laang. At damot gayam karibal ko. Kat dayjay pa'y apari Jaime. Anyat laban ko kinkwa na ngay. Nabakbak nang ni Jaime ngamsyak. Wala, ngabnabisi mo. Manugal, kan artag. Naimbag no kaya na Agustina ti kasya klase ti lalaki. Si kakit awan bisaw, nagagakapay. Kan adama ituram. Iso adakal tilaban mo, anak ko. Di ka mapukawan ni tinabnama. Agaram kalata. Agyaman nak Agustina. Kunak lano basta din nak. Kunak no ni Jaime ti aklunam. Sikati kayat ko, Conrad. Ngamin, awan bisyom. Diyak kayat ti lalaki anabisyo. Ay na. Pinaragsak na kiti kastaunay, Agustina. Agyaman na ka, naggasatak mutan. Tak kinayat nak tinakapimpintas, nakasingsing patabalasan. Nagasatak mat ata kinayat nakmat, Conrad. Inton bigaton ti kasarta, Conrad. Apay akas lang mariribukan ka. Problema nga ro di maparti ababoy. Amangan no kumurang. Kan di pantalon ko. Nalawlaw matigayadan na. Saan? Ado dyan maparti ababoy. Tadamat isabat ni tatang ko ang maparti. Kan di pantalon mo,
talaga akas jay ti style na, Conrad. Naruam ka lang amin iti fitted a pantalon, iso amay kawa ka. Ay, di dak na takatawaan no makita da di pantalon ka. Ala, saan, Conrad? Unay kan ay ha. Saan man natila pagproblemaam? Basit laba nagdagita pagparparikutam. Di mo ko ma-stressan ti bagim, Conrad. Nanang, kasano da ito yun nga eh. Kasarmin kan Agustina, ngam di makalmutan tayo letag dito sipang ka. Anya? Apay, adalatag mo aya. At dangarod nanang, kunak ano mapukaw mo't lang, ngam di makalmutan. Nagsakit na magnaak, marigata na ka magna. Ay, ipuspun tayo pa ilati kasaryo, ano kwa? Ay, saan nanang? Ang mga nagbabawi pa ni Agustina. Kahit kabailam nga raw. Pilitak ananan. Conrad, nalpasan ti kasarta. Umuna arabi ita. Ha? Umay ka agintan ata maturog tan. Ay, umuna ka na maturog, Agustina. Diyak pa ngamin makaturog. Umay ka nga ro, tagid idata paylaan. O sige, madamdam abiyait. Ay, anyamat ti kastoyan. Umuna arabi imi ka na, Agustina. Ang apaya kastoy nga eh. Ang damot lutag dito sipang kong. Nagsakit na makutay. Mabainak mo't ang mangibag akan ni Agustina. Ay, masano nga taday tuyan? Maigid-gidan mo't ngamin dahi ito alutag mait. Mga nanlakay, nakagao kamin kaninanang. Uy, Conrad, anyat mapaspasamak ka. Nagadayuti na kay turungan ti imatang mo. Apa yan? Ada ka di problema? Awan mo't amok ama di nga inaramid ko. Luapa yakas jay. Limabas ngamin itay ni Insan Hildo diti balay. Sigud mo't apumampansin day jay basta makitak. Ang apay nga taadi man latim malyaw apulos itay limabas. Anya? Anya nga tati di na nagustuhan. Ada nga ta kinagura na kanyak. Kaninanang, uno ni tatang. Ay na, no di na ka pinansin, bye-bye am ida. Diyak nga rin makaid na amang pampanunot bakit. Diyak makatal na no damang gurgura kanyak. Nuguraan da ka iti di mo matam mo ang makagapo, ay kat bye-bye am ida ah. Tinapatag, saan asika ti gumurgura? Ay, madik ti kasto ang mapaspasamak. Ala, mangan kayong tarumwarak. Inak man kasarita ni Insan ko Hildo. Damagag nanyat kinagura na kanyak. Tapaya limabas latan nga awan na pulos tagarina. Ay na, saanan? Bye-bye amon, Conrad. Makan tayo kit din. Basta rumarak bakit? Mangan kayon. Conrad, masikuga kon. Adanton anak ta. Wal nga ron. Di parikot ita. Kat no mapagadaldan to nga ta ti anak ta. Anyang to nga ta ti masakbayan na. Nasingpet to nga ta adumakal. Ang mga no nabisyon to. Ang mga no natangken to ti ulo na. Kat agbalin to kat ti asakit ti ulo. Maditi overthinking launay, lakay. Amom, parparigatan ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet ngamin maliklikan ti agdanag ken agparikot Agustina. Tinasayat. Agrobot ka man kit di. Ha? Papananta bakit? Basta, agrobot ka. Tada importante a papananta. Anya ka mo ito Agustina. Anyat pagkit-kita am kanyak. Bagtait. Saan, lakay? Saan mat nga amin nga umay agpa-check up dito'y kat bagtit? Makatulong kan ka daytoy. Amon ta, no apay akas ta ti pagdaldalanam ita. Ha? Kayat ka atulungan, taasawa ka kat nga ron. Bakit? Amom, saanan anormal ti kasta mapaspasaram. Isong agpa-check up ka. Agustina, bakit?
Iso adi ka agong ungatuan. Para kan ka daytoy. Ay ayatan ka lakay. Iso nga aramidag ti kastoy. O, anya. Naawatam, dagiti imbaga ti doktor kan ka? Uwan bakit? Masapula tumaram dagiti intod na nga agas kan kawan. Kan surutam amin nga imbaga na kan ka. Uwan bakit? Ay na, agyaman ako na kan ka. No di nakpinilit nga agpakonsulta iti doktor. Diyak laamon. Kat, kumusta ti Riknam? Nasayat mo't kan bakit? Diyak una yung nagdandanag. Ay na, agyaman akmanan bakit? Rumwarak, Hilda, marabyanak nga agawid, iso ang mga kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw. Tamangan no parbangon taon no makaawid Papanan nyo manan ayan, nana. Hindak agsapul iti pagsayatan balasang ka. Iso good luck ko ng mangkanyak. Ha? Anya pagsayaatan ngay, nana? Good luck ko ng pay sako ibaga. Mala, good luck, Nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitanak yaw. Adi kayon mapan makisugal, Nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong tapno saan tang agapa. No anya ti makitkitam, di kalatan agtagtagaray. Bawal ti pulungera ababaunan dito'y balay may Hilda. Ay, awan. Yak nasubot ti puunak Mari Olga. Ay uray siyak pari bunog. Wag pip, dito'y nabati akwartak. Agmamalastan sa ita, Maray. Ay huwag nga rod Ada tumalimabas anangisit apo sa itay itidalan ka. Partaan siguro na dya bakak mananita. Ala, takit diag meriendan, Maray. Pag meriendaan tangay, ada ay akwartam. Ada mo tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan, kan sanggay sa atinapay, mabalinay. Awan nga minapulos kwarta ko rapisos. Ala, mapantanga rudan. Ay na, talaga na imas ti ka libre. Ilibre nak tumat Syakla ka na yun ang timang ilibre kang kabunog. Awampay na po utak nga libre nak. Ay, wen ka day, nagmun aya. Sa anak mo ta na imot no da kwartak. Si kakit di mo't girlfriend. Ay, agtal na ka man. Girlfriend nga ibagbagam mo dita. Kati sumat, girlfriend, gayem a babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti, boyfriend. Boyfriend, gayem a lalakay. Ag gayem tamad, saan aya? Ay, wan ba't kit di Ala, ituloy tantag kape, girlfriend. Ay, katuwan boyfriend. Manong Rufo, anyat planom numalpas man ng ti kontratam dito'y abroad? Agawi nagtol. Narigat mo ti trabaho dito'y. Okay lang ko maano awan narikrik na. Ngam adamat nga rod timpor nga an na yun ti bagi. Wen agpaimbag kanto pa'y imbag manong. Una, si kangay mo't sindi, anyat planong. Kayat ko nga rod matan ti agawid. Agnegosyo aklangan. Barang makaasawa akmatan. Tani, nagbakbakit ako nabalasang dito'y abroad. Ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat matlang no makiasawa ka din ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin ko ti mga asawa no kayat ka. Hello, anak kaw. Kumusta kayon iti kabsat mo dito abroad? Nasayat na tamat nanang. Agawid kami, napamanamalpas ti kontrata mi ditoy. Manula abulan ti uray na yun. Di kay agsublain, Rupaw? Saan siguro, nanang? Nagsaritaan din ka ni Cindy Leta.
ag negosyon to kanon ni Cindy. Agaplayak to mat siguro iti sa balya pagilyan, ta narikat ti trabaho dito. Ang aginanak to pa eh. Ay kaala Ay gayam anak kaw. Imutang ak iti kwarta kani kabagis kaw. Ta inutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manok inutang yaw? Kwa, 5,000 anak kaw. Sing-singiran na nga rodan, nga maawampay mapagbayad kaw. Anya? Anak, tapawitan da kayo. Ang pang-aasiyaw, isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-paw itmi akwar tayo. Nga mga pa yan, makautang kayo pa lang. Pasensya kan anak kaw. Nag-emergency nga may, ti babaunan tayaw. Sa nabalay, last day jayan nga utang kaw. Kari kayo akari, nga maawan mat matungtong palyo akariyaw. Sorry, anak kaw. Ala kayo, nana. Api nga asyak tinrason nyo kadagiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na, bye-bye amla ka di. Awang mamapukaw kang ka. Para day talaang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga min tagpayso kadagiti anak yo, anana. Sana siyak ti pagpambariyo. Di na nga rod kayat nga umutang ak. Binilin na pa yan dagiti daduma kakabagyan may adinak pa utangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda? Ay, awan na. Kunat, mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Ensan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katwa na. Mayat dahi taan na panunot mo ading kaw. Uray siyak, gumatangak iti may pasada ajip. Manggita akto iti mabali na mangi pasada. Ado mati napipintas a segunda mano. Una, ado dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg. Kaisunto ti mapan mangkita iti magatang. Ta nalalaing basit amang kilatis no niya tinapintas sa magatang. Uray siyak manong. Di mo Insan Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agipawit ka man pa iti kwartak anak kaw, tanay. Si makit manan ti sakak. Agpa-check upak ko ma. Nihilda ti pangipawitan mi iti kwarta nanang. Iso ti mangkuyo kada kayo no kunayong agpa-check up kayo. Apay ngay. Adda nang i-forward iti ladawan nyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo matmanan. Sino ba tinang ibaga? Di yun amon. Basta kakabagyan tayo. Saan na amay sa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan nyo. Upat da. Anya? Unay mo na gitataon. Kaya't da ka nadaulan ka na kayaw. Di kayo nagkalintagan nanan. Amumin ti ugali yo. Isa pasensya. Pagrigrigatan mi ti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata, maawatan nyo reta. Agpawitak. Ngam ni Hilda ababaunan ti pangipanaganak. Ken uray ti abas tuyo di tabalay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya? Traidor na kita kakabagyan. Ni, apa yan, nana? Na kita kakabagyan, Mia. Impulong na ka na giti anak ka. Nalaing na nga parboy ti sarita. Ay, kinapudno na, nana. Inawagan dagiti anak yu, katinong tandak. Apay kano ajak imbagbaga kadakwada tar aramidan yu. Ti minalam apan nagsugsugal yu. Jak amo ti paglugarak, nana. Tano ibagak tagpay so kadagiti anak yaw. Agungat kayo mag. Ngam no ilimad ko ti amin. Mamwandamot lang iti sa balay. Katsyak mo lang tiong tanda. Basol na kita kakabagyan, Mia. Manakibiyang na nga main. Masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yun, nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tedda kanya. Ha? Kan di pa'y lavan magtiginatang da. Nagita tricycle ang kaskada jeep. Second hand pa'y mga raw. Sana bale ata may pasadan to, nana. Kumitan to dagita alugan.
Huwag baki di Ay, apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Wen takas na tinaapal a tao. Guraan na ka nga uray awam maday nga inaramid mo kenkwana. Guraan na ka taintarayamon iti kasasaad de biyag. Asino ako Mario ayan nana? Day taman karubak dita. Anya? Kano nakasingsing po day ta ako Mario? Da kayon samot ni manggurgura kenkwana. Nang runa idi nakagatang da iti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda. Ay dinakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya, puno day ta akaaruba. Ay, kada kayo anana. Apay nga raw, akas la iso ti ayan ti simpatyam. Siyak ati ayunam, tasyak ti mang paspaswildukin ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda. Hilda, nagpauitan dagiti anak kaw. Wena na, inggatang ko na iti abasto tayo dito'y balay. Bagas, masapsapol iti kusina ken karga ti ref. Grabe mo dagiti nga anak ko. Syakti inada ngam di da maitalag ti kwarta kanyak. Di da kano ngamin kayat nga agsugal kayo, nana. Saan arason day ta? Ket si kamat, pagaayat mo mat no si kati pagpauitan dagiti anak kaw. Padaksan naksama ngamin, Hilda. Ni, saan mo't anana? Itian niya kumagapungay. Saan ko nga ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay tempauida, uray sa nga ribulaang. Awan nana, tadya basit anabati ko ingatang ko iti sabon. Uray 5 gasaw, awan. Awan na talaga. 200 nga raw. Awan nana, pasensya kayon. Ay, imbag ta nakita ka dito'y istor, gabi barawk. Ada ka di ibaga. Anya day tanana? Kaya mau asaldaan jay jeep may. Ha? Ay, awang kwarta nga na. Kaya't ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Bayat kumang ay pasada, ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisaldak. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta na. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta na. No kaya mo 5,000 pesos. Anya, ala, iyag mo arudan tan 5,000 barawk. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta kay. Kasano, alag tilugan yan. Wan, mabali na may pasada day jay. Tanailakad amin na napapilis na. O sige nga rod na. Imbagayo dito Awan binabaw yan. Nana Olga, ape nga inala ni Manong gabi tilugan niyo. Imbagak nga iparipir na, at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasano nga mo yung nga dadadaal na. Di ka man nagpakalaing nga gim-imbestigar, Hilda. Ha? Kung naman siguro kan nga damdamang. Apay, nalipata maun akatulong ka lang dito'y balay may. Ay, sorry nana. Agdamag aklaang atap no amok to ti isungbat ko into nagdamag mo dagiti anak yu kanyak. No umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga imparipir ka o tapno awan ti adwa sa aw. Manakibiyang kalaunay mo tababaunay. Ala, ikag trabahon. Sana tila sipsiputam. Dagita laang trabahom ti siputam. Eh, manungay tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay kamot Agruam ka mateng bonaw. Syakla ka na yun ang tiyagdisdiskitar. Day talag namnam ay matyamam. Ni Olga, kasla saan tangagayam. Ti agayam, ang tinulaw, saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tiyagdisdiskitar. Sa inton adda madiskitarak, makibingay ka, pati merienda syak amay. Bayam, tanu mga bakak, ibingayan kan tumag.
Promise. Agruam ka mo, Bonog. Unay ka to'y girlfriend ko na aya. Sarde nga nakaon nga awawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan aya. Akat agayim tamat. Girlfriend, babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya tikasta nga awag mo kanyak. Ang mga no atapon da nga agjowa ta. Ay, ikan nakarudan ay ti pagpuunak bareng mga bakak itan. Sige. Ngam mo ipaabak ha. Masapul apangabakam ti kwartak, Bunaw. Uy, Olga, promise. Malas ka maakad kadwa, Bunaw. Naabakak manan. Mures ka nga raw na bakak Mike. Sikan sa ngagpaiso ti malas akadwa. Awan pa'y napuutak apan nangabak ko no sikat ikadwak. Ala, better luck next time ah. Ado pa'y matigun raway. Bumawi kang tao. Ay, sapay awan pangalaan na iti kwarta. Si kamabatag diskitar iti kwarta, Bunog. Ala, bayam tayo naktukal yun tayo mulak alaya. Pautangan kan tao iti pagpuunam. Ha? Kanayo na kasta ti ibagbagam. Idi pa'y lang nga ibagbagam nga agkali ka iti laya. Idi pa'y lang na panatawan. Awanan aday talaya, nalungtutan. Saan mo't laganus pa'y ngamin iday. Oh, pambar. Mamati ak tulat tano andan. Iso adi ka man kari akaray. Masurunak lang, Bunog. Ay, naimbag nga oras, Mau, pari Karpiaw. Nay, Mari Olga, si kamagayam, sumrak ka. Ay, agyabanak, pare. Ala, agtugaw ka pare. Anya masapol mo? Ay, kwa. Kasapulak namin ti kwarta, kumpadre. Isaldak ko ma, tricycle ka. Ha? Tricycle mo ay agay Maray, saan na tricycle na kita anak mo? Ay, saan? Kukwak day jay, pare. Regalo na kanyak. Isaldak itinala ka. Tapno masakak mo ila adagaws. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Pagpa-check up ka. Apay, di na ka pau-pauitan dagiti anak mo di abroad, Mare. Imo na gidya nga anak ko, pare. Iso ang mabain akong ngagdawat iti kwarta. Anya? Uray isaldak lang iti 5,000 jay tricycle may paray. Ha? Ay, siya pa'y 3,000 na kay idulduling ko a kwarta dita, Mare. Malala, iigmon paray. No iso ti ada, iiso. Tausarak itan ti kwarta. Iigmaw, taalaan mo ti tricycle iti balay. Alang nga ide ito balayon ti pangyawatak iti kwarta, Mare. Ay, dito yan na, paray. Kaslawa mo pa nagtalag mo kanya. Iyawa mo dito yan ti kwarta. Taing kantulangan alaan ti tricycle medyo balay. Itagkukan ka ti tulbang. Ni, api-api na andaryo ti tricycle da na Olga tata Karpiaw. Wen, kain salda ni Mari Olga kanyak da ito, balasan ka. Ipasada ka. Sayang mo, naka-istambay lang. Anya, serbi na sinalda at ngayon jak ipasada. Ha? Ala, amo ka ti dagiti anak ni Nana Olga dayta? Ay, jaka mo Basta noon niya ti saritaan migin ni Mari Olga. Isulang. Sige, papana ko. Ala, ay sus. Apay nga insalda ni Nana Olga. Saan samot nga mo dagiti anak na tararamidan nan? Nana, ayan tayo jeep aginatang ka. Kan, ti tricycle aginatang ko, nanang. Ayan na. Ay, anak ko. Agsao kayo ayan nagitimpon darmi ka na sinde. Kwa. Ay, nakasalda, anak ko. Anya? Anya? Apeng insaldayo. Insaldayo, adayo man lang pakada kada kami. Nangaramatan nyo iti kwarta. Kan mano, ti panangisaldayo. Asinaw, tinangsaldan niyo. Taintay sa kaunan. Ay, Jay,
5,000 pesos. Kajay mo tricycle, 3,000 laang. Unay kayo matan. Tilar aramidin yaw. Gapoy ti panagsugsugal yaw. Iso at tila may salsal tayo. Sardengan yung aminan tigas na aramid yaw. Ipasubo na kayo dahil ta panagsugsugal yaw nanang. Manipo dita. Di kayo rumwar dito balay nanang. Agtalinaid kayaw dito balay. Apay ngay, adi nakpalubusan arumwar, anak ko. Wen, tapno di kay mapan makisugal. No ipilit yu ti rumwar, no di da kami denggan nga anak yaw. Nasa isayad la pumanaw kami. Agabang kami ti pagnaadan may. Ay, saan di kay pumanaw, anak ko. Wanan, promise. Jakon rumwar. No rumwarak man. Agpakuyog ak kanihil na. Ay, pakawanan dak kuma, anak ko. Ikarek, agsingsing petakon. Rumbang lang bakitan kayo ng agpapaanawa kayo pa lang. Makautang kayo, gapo iti dahil abisyo yaw. Saanan, agbalbaliw akon. Jakon agaramid iti saan yo ang magustuhan, anak ko.